Soifua manuia o tala yo VAIFANUA lau Samoa Entertainment TV mai pia. Tala tuliloa I palo tala iti tu malo sa fata tasi ma vaisingano lua. E umane ngā luenga o lea tofi aso sfululua o Februari o nafi. E le isa suita wa ua toe whaawi itua. Ua whaawau lava le palota nai tu malo. Ma whaawau ai lava le palota. Anai tu malo e pe ona le stala ai matai e to lima mo sa fata tasi ai to lua mo vaisingano lua peitai. O lo fa mawina le tal sanga mo to pua o vaisingano lua sa fa aulu le songo fua so ivo Februari e fe silingi ai le anga va au vala silua pitu funua sele. A o le so lulu a so sulta si o Februari woto e talo sanga tu mo to pua e fa aui mai itulan tal sanga e fa alea o ngai nei mafu anga sa tu ina mai ilana tal sanga le fa amsnonga. Mai o mai ile taia o le so. O lo talia lava le ofisa palota se fai unga ale fa amsinonga. Ile talo sanga mo tupua ai toe fa aui mai e itualan talo sanga. Sa fa aulu ile fa amsinonga e lu iai anga va au vala si e fai masui tau va ile fai ngā palota vai singana lua. Mai lo ta pena lava le ofisa palota e fai palota la ititia vai singana lua. E fua I kopio talo sanga mo tupua awa ave ile le stala fa amsinonga. Ai kopi ai le ofisa o palota. O palota mua mua I tu malota ua ilunga e fai ele asolua lima mo tangata na talo sanga e fai mua pe o tangata malanga ma tangata pensione. Ai o le asolua fitu le asfraile o le vai so fou. Le palota lautele mo I tu malo sa fatatasi ma vai singano lua. Ele atua se lua se fulu o palota sa va ai le fai pule manu malo. Ale tu malo fa asale le anga numero lua. Le sui o le HRPP va ai lua senatanari sa mau. Ma le taitaifono o lana fono whawai, o le sa fai pule taluai mangele se kati fiaui. Mai le lima se lau iwa ile lima se lau walu whapalota. Peitai. O mai tawina ile o mawhai e se vaenga o tai o lea I tu malo o no lata o maua, se tasi mo le manuia lau tele o ona a inga e mai se mātua o whanau o ngolo o tuli loa mai le whamanuianga o le se lau lima sfultala le masinal nei. Ma faina tuaile silia ile afe se lau tangata o le tu malo o whaasale le anga numero lua. Ina ua tā ofi ai nei ele malo. Le whasoswani 2 miliona whaasale le anga. Ma ofi atu ai malana tasi tesima le 4 miliona tala lea e whaatupe ai. Le se lau lima sfultala al tangata. Talu le tuli a pu o le taitaifono ua tofi le malo. E ala ia na whainga whaavai o le bloketi ati nae. Ai sele futi ai le afe maona tupu o le lautele o le itu malo. Ma whamanino mai ai le fionga I le taitai o le malo la o le mali toa le la sanga mo whaasale le anga numero lua. E le toa iai se whamanianga mo le itu malo o whaasale le anga numero lua. O na watangia. O lato le savalia le tutuunga na whai e fhoi mai e whai le tala. Ia matausi mea uma mo le whaafile e muina o le matau. Ia ua ngai loa ma whai upu ma mea e le tutusa. Ma le wha moe moe o le tātou malo. E ala ia la fua ma mea uma na whaatati atu. Ma le nei whai unga na wha mawina I le so. Ona o le talitonu, o le pui puinga, o le tamali ianga, ma le tau aloa, o whai unga whai a le tātou malo. Peita ina o tātou to e fsilingia lava le fionga le pale mia I le so. E le whaai unga le malo, mai e sau noa. E le po pea se nuu. Ai o loo wha ngā solo pea whiutana inga le matanga ruenga talu. E le o talia e le itu malo, whainga whaavai le malo e ui, ua mai ta wina whainga fau malo. Peita ina ia sau noa mai le tio Polinisia, e le po pea se nuu. O lo tu mau lavle vano fulei o Samoa ma le tunu o Pakistan talu mai le whātolu tau sanga ua tonai. O le veso nei le ufa mawina e le ofisa whaasala lau le malo le whailo inga le fionga le pala mia la uli le mali e tōpula tai vau le ua tea pula tai vau Forces Schmidt ma Dr. Faisa Aziz Hame I le tātua tunu. O le fionga Dr. Faisa o le sui leo o lona malo Pakistana po le komsina I Newsila au fiatua I ma Samoa e peon whamawina. O lo whaawau lava le vano folelei o lo tātua tunu Pakistan talu mai o na whaapaanga ia mati a sofitu tasi vavalu tolu. Ai o Poland po o Polani lesi fo ia tunu ua tofia lo ia lona kone sula I Samoa mwhaalawi lo le sauninga len whaiel falmata ango le Robert Louis Stevenson I vai lima. Vaso na ima awa ia tu iai sui o le malo e au fiai
le minista o tupe mulipola na lo sa ale molio, minista o tute masina lupe makesi, o le ambasa o Polani Samoa, Patrick Michael Pilasak, male kone sula o Polani I Samoa Anthony Joseph Moli Pereira. Inisio tala o le tu malo si o le minista o vaifafo o le malo New Zealand, mo le Pasifika e au fia I Samoa le vai o sonei. O le savali le palemene a New Zealand tangata lau tele na mo le mauinai I le Pasifika, sau noa I le fionga Winston Peters. O lona langolango ina o le Pasifika ele o sa metau ina vane ai. O lana langolango awa o leisi le tu tino tangata New Zealand. Mai a fina we mawhai o na toe whetu na ili whai ngau mea e puipui ai le malo New Zealand maana mea whai. Ma wha malo si ai le whapaanga ma le Pasifika I le taimi la vaitasi. Awa o le lei o le amana ia e New Zealand Pasifika o le manuia fo ile nao ana ngā luenga leipa o loo whaatino ma whai sao mai ai le Pasifika ia New Zealand. O le mana onga o le vanga wha upawhai le New Zealand First, o le vaai le tamau ainga, ma le so tanga I tangata whai ngā luenga o whana wa onga ma ainga, mai atunu o loo tele o lato sao ia New Zealand ngā luenga wha vai taimi. Malangolango ai e Winston Peters, malana vanga wha upawhai, le mau ia wha maunia, le whewa I o tangata Pasifika I New Zealand, ele ai ni visa. I le tulilo ino ngā luenga whaatino le FESA, Fire Emergency Services Authority, ai mai se o le mū tele leo le whalaloa, le kampania Frankie vai tele le vai so nei, nai loa ai watanga I le pūlenga I le si tiolan au nanga e pe o nilo li vai, au se mel whaafonga le tātou whaatalanuanga, ma le ofisa sili o le pūlenga o fui mū, le sunga pe tone. E fiano li vai na iai o li tai? Whanga umalo li vai pūlenga, whapea li vai ale pūlenga o le suavai. E tolu ela tolu li vai. Ia e whama tolu li vai. Toi ngā mute tele whapea o le se tanga I mamau fu lea e toi mana uia nisi lo vai. Ia, o le tūlanga na iei o le tilo na iei te minei o le whautuanga fu na lea ngā lue a whaawam tanga luanga paanga le pūlenga. Pe fu la wae o le vai e le pūlenga I ale. Whala whautonga I o suavai wa. E matu te ngā lue whatasi. Ia mai foi la ia ni awa onga voina lesson learned mai le wharu laveli. E support ai pe langolango isa matu tau sangai. E ame le malo mo ni silo ni vai e pe ave foi ai lato volo o na famale. Fatilo ino o nangon swa vai e mawaile langolango e. Awhai na ia mana mianga mo ni silo li mana mia ni silo li vai. Tuna winga mana mia fo e ona toi whapoponi stangata whai ngā rue. Oh, lea. Tō whia rei e teimi nei, e whai ngā rue ngā ia le whesa. Le au whai ngā teimi nei lo se lau whasifu. E au whia ma sawa ima. Whia ma sawa ima. Tō whia le na ngā lulu e le aso whale tonu ne le aso lua. E limas fulu montupu I lo whai ngā. Na lava. Io na lava. Ale ana tanga I lori, ana tele ni lori e ono iei ni tele esi na po laena. O la whai na lava ia. Ia ta valena iei teimi. Ofisa sili o le pulenga o fui mū, I le whatalanoanga ma le leitio Polenisia. Tala nai o VAIFANUA le Samoa Entertainment TV mai pia manuia taulumanga o le nei fo ia sa wharaile.